Abusuafo me chacha wo bibia Ogyam controversial me na me kasa no. Abrochirefo me chiamo Ghana fo me chiamo. Maame Agradaa ujimi o. That's right. Ujimi papa. Ujimi. Oman ya team no yenim penimfo bi ni lawyers papa bi wo Oman Ghana enti ujimi. Siga be pa na wo enti ujimi sa. Agradaa suanyansa ujimi o. Ujimi papa no. What ujimi? Ade pa ti na Agradaa wo pri ade na wo pri wiase ujimi o. Ujimi papa. Na me no ya na duru ba bi a me sika na twa ti na from Ogyam controversial no. Gay ya na what despite we adwuma what despite na Yeboah agi ya say Maame Yeboah agi. Unsa samla Maame Agradaa edu owusu Bempah atem. Ene nne nyina akwa no wodadi natem odi natem no. Wa Maame soso na Yeboah agi. Ye ne wo so wasakra. Agradaa edu owusu Bempah atem no na Yeboah agi se Maame Yeboah agi no wa me soso. Agradaa edane eko despite to catch despite say Nisika fini de wabasoso wotwetwe moja yehu de odebeye de wabasoso Maame Yeboah agi se na Yeboah agi yo utimi fra Maame Agradaa ka chense more fire ti Agradaa didi owusu Bempah atem nyina no Maame Yeboah agi a wo so wasakra eye wo de bon krom ya se mo ye nyatwom o ma wa Ghana mo ye nyatwom obi de enyeye na obi de ensei o man Ghana na yatim no obi de enyeye na obi de ensei empenimfo se sa wokoto sabo bi si wuduan so a ka chen sa abo yi sori ye so enka se sori ne so na ofiri ne so a wo de beba wo so wo lakotra station wono mu a wo ka asem fa Maame Agradaa ho no hwa Agradaa despite company hwe nipa dodo owom despite company hwe nipa dodo owom Maame Agradaa ti di motam aka nkwasase mo kyerem ama despite na otini baabi no Maame Agradaa adi natam pa Maame Yeboah agi wo besoso Maame Agradaa si Maame Yeboah agi yi Maame na Yeboah agi ozima Maame Yeboah agi Maame Agradaa se wo fra ne ka kire se wo nyine ne ho ni di wo wusu Bempah atem se mahu se de Ghana university ye ewiase obi enu ne ho ni asem o ewiase obi a ho asem ewiase obi a ho asem edi so obi de ba wa na so ko treba bi na se wo sra enwa wa de se wo de ma wo de beba na Yeboah agi kura de wo ba no kura mensusu wusa se wo betima kan ka che Maame Agradaa se wo nyine ne huni di owusu Bempah atem mo papa owusu Bempah atem mo na Yeboah agi ya se Maame Yeboah agi odidi despite atem aka che despite se despite sika fi despite akwaji sika duro ni sika ye sika kan no Maame Yeboah agi wo ba soso won se emukoko okrom a eko wankasa okrom eye wo ya Ghana yakuye nim ana yakuye chi Ghana yakuye nim ana yakuye chi enkwasasem se ya ana yede ti Oman Ghana mu enkwasasem se ya ana yede ti Oman Ghana mu papa wusu Bempah de wode de yendi natam Maame ni natam wo ba fu wo ba kankan we wo ba krase ni ba we editi papa wusu Bempah atem no de wo na Yeboah agi se Maame Yeboah agi won kwaso didi wusu Bempah atem to wusu Bempah na tem didie se no wusu Bempah na nimguase se no won kwaso ni di na tem etua yonko ho a wusi etua duam ebetua wo widie mu de eye wo ya Ashawo ekọ ukrom matrama Maame fun wei etinya konka sebe so se nipa ye 100 negu o ma we mu a Maame Agradaa etima konka enipa 80 ana 20 wo me Maame Agradaa me no wantimi konka me da
ba we ya se be so ne hontade nyina ya brinke wonti mi konka be da Uze minim na hyese Owusu Bempah ana temdidie se no Owusu Bempah ana mniguase se no Maame Yeboah agyi asem a wo ka kire Maame Agradaa no eye afataw enso wo so wasakra o enso wo se wasakra ya na wodi ayi Maame Agradaa didi ayi despite atem ka kire nse despite ye emoja wo twetwe no ahemfa na ade kɔ no Maame Yeboah agye ye wabesoso aya wo ya ekwa ukrom aya wo ya wabesoso fom se de wiase sitie on so Oman Ghana on se de wiase sitie Maame Agradaa tem didi a wo didie no amanfo hye akire ane ye ni yeduom more fire yire hu na didi atem na wo Maame Yeboah agye ye o se na Yeboah agye ye o asem a wo begina wo no despite na di na tem no ye kan kwasasem kire no ende wo wudiem obi anwo a wonim Ghana obi anwo a wonim te wo papa Owusu Bempah de won de yenye no yemu nanim ase na wo Maame Yeboah agye ne tra enchen ne kanfo Agradaa Ghana Christophobia ni ha o Ghana a Christophobia kakra bi wo mo makan kwa ya jimifo pa jimifo wo Ghana more Oman Ghana jimifo wom ukonya akoto de a wo don se amia ne bo ukokunawe ba ukonya katachire de a wagya no de wonom de yanwe etida fo se ufi se Maame Agradaa di a wodi de Owusu Bempah atem no de se bia so Maame Yeboah agye ye eye wo de eye wo fe woni agye ho yankoso ni atem yemu nanim ase Maame Agradaa ana oba kire despite ase no Agradaa ni jimi ana oba kire despite ase no despite nko foi mumpie amla bonten Maame Yeboah agye se na Yeboah agye ye Maame Yeboah agye wono nko yi ni ti no obi de Maame Agradaa ye wo Maame Yeboah agye wa nya de ade a wo ye no wa nya de kwakwakwakwa hwensem a woka na wonim se wo kacha Maame Agradaa se bezo wonyine no hu no ni Owusu Bempah temo wonyine no na wonim se wo de beba wonwonim guase Maame Agradaa gu esebone Maame Yeboah agye esebone Maame Agradaa kan ye nyina no ene hwe Maame Agradaa de ababonten sen sema wo kafa se wonwo Owusu Bempah anima se more fire wonyine no ene Maame Agradaa de ababonten no wonwonim guase Maame first ba Maame Yeboah agye na me support o Maame Agradaa de ma no odi watem na me support o se wadi despite atem enso se won ne machira frem Maame Agradaa se wonyine no do Owusu Bempah atem aba ye de botachi no ye de boba aba ye de botachi ye de boba odwiro odwanko ho adwembone no obi so odwiro ho adwembone odwiro odwanko ho adwembone no obi so odwiro ho adwembone despite company kakraka mama masoso Maame Agradaa ma despite mu company no be mada no oba da ne be ma wadu semu company ni mumla me ya no mumla bonte despite mu company aso mumla me ya no fada desin agene de despite agene de ho abiem na ne Yeboah agye se Maame Yeboah agye waje wo de me de me tasam mentani pa mi wiasam oro me tasam pa ba mentani pa Maame Yeboah agye na Maame Yeboah agye se na Yeboah agye ayi papa Owusu Bempah waya wo de ana wo se Maame Agradaa yene no no di natem on se woni Maame Agradaa kan nyina no Maame Agradaa tepu a wo de babonten Ghana fo wo be fra Maame Agradaa bia ya hwe ye Maame no wonya Maame no nya papa wonya collect Maame no wonya papa wonya collect mini no wonya collect wakum oba
yesi wasi ba wo wadrum e na kopetumi eno de bla be ya no a wuntimi ma enkwasasem ne jimi ana te social media na Agradaa wo die na Agradaa edi na aya me yase Maame Agradaa atimi frɛ abeku Santana ebe ye ni interview esre ni twa picture wo bekom na Maame Agradaa abeku Santana wa record no wo bekom na Maame Agradaa a record abeku Santana. This what company no e member do gum e member akasifu gum papa sana ma akasifu gum why na eba bontre ebe yi Maame Agradaa no I said that's what you moja ni sika no eye sika fi e moja na hefa na no de ko wo momla me ya no usu Bempah datem didie se no usu Bempah na nugase se no etumu Maame Agradaa di wo usu Bempah datem no ana mo tie na mo bɔ mo nsam enne edrum company no so why na eba abaka biye we ni kira se ewiase bibia betima to obi asem betima to obi a obi ni wani hu ni asem yemu owusu Bempah ni mase na Ghana fo ayi that's party company monsere na nyam de enne Maame Agradaa tiesi company ni mu enam se monima enam se munim de mu yenti no muntimi nka Maame Agradaa asem ene Ghana ni part of no most no ansuro Maame Agradaa most no ansuro no na wa beku Santana what ma twa telephone from Maame Agradaa ene na ba ya tu ene twa picture aya tu awie ene Maame Agradaa didi despatch atem abeku Santana enam despatch so wanya fie enam despatch so wanya ka blabontin ne beyi Maame Agradaa no emienhwe abeku Santana blabontin ne beyi Maame Agradaa no mienhwe afise despatch company mu na wo didi wo master atem blabontin ma humujimi sima humujimi obi di obi atam na yem de Ghana obi di obi atam na oda hete na yem de mo ba mana hu nyansa ama mana hu adwinti no ene hwe and what tesi despite so no why na e baba kan biya ma despite mo ye din ye ko mo ye din ena mo nyina no obi ade ahye ne ho musuro mo ye din ena obi ade ahye ne ho musuro ena wo kire maseko ebi be yedi ebi nyini dodo so na be yedi hu se de Maame Agradaa ye ne kre e kan ye ne kre dodo no na be yedi ena dodo so be se yedi se de Maame Agradaa nka ne kre maame wo ye nkontompofo won ka ne kre dodo no so nyini na wo de yedi di despatch atem de maame Yeboah agei se maame Yeboah agei eno de ekwo ukrom eya wo ya na kai papa usu Bempah wonya nipa na wo no won de yeni datam Maame Agradaa ni datam sa Ghana ya mo se samusuban musuban nye Ghana mu dobita bi enye Ghana nye mu dobita Ghana suban nye Ghana nipa de wom no yenye collect yenye papa na se Maame Agradaa so Gyasi papa usu Bempah so wo di atem ni ano Maame Yeboah ageye eya wo de wa fili na se enya wo ko company ni mu no enipa bi wo no mu a Maame Agradaa didi usu Bempah atem no company ni mu ma that's what company mu enipa bebrebe de ti da beku Santana edimika ekofa Maame Agradaa be je ni interview no abeku Santana so wo bema yedi do master atem do mo oduane die wo hwe wo yedi natem brabonti be ya no hwan na eba mi busabo that's what go for one eba on say ni Gyasi akan despite amebi so aka ayi company no usu Bempah wo nipa ya wo no say the despite ya wo no say the despite nkura Maame Agradaa didi ayi papa usu Bempah tem ayamo de ayamo fe Maame Yeboah ageye say na Yeboah ageye say Maame Yeboah ageye wo so wasakra wo kwa asole ya wo ya asole koni ene hwe ade a waye
na Ghana ko ni nipa na gu no ase nyame amoye me nwanwa Ghana kro na wom no abibifo no ase nyankopon wa amoye ade bi bia mfa kwam wunua ho nkyere no na wunua nsere ukoto se bibini sra na onua ho na akyere no ukoto se bibini wo sra na onua ho na akyere no. So that's why the company any company kotoa o. That's why the company any company kotoa e company bia enipa gum papa ema akasefo ema akasefo enimdiefo eso maame fun wei ya why to achim say bidie ka atiba atiesi. That's why the company mu why na ebe ya no unza be ku santana interview wakoye ye nyina no emfa so ni so nimdia mem uso se o master ye did not tem. That's what you did not tem. Uso se woni Maame Agradaa koye interview wona no sere uso se wo bebie wano yi abeku santana wo bebie wano akase se Maame Agradaa de wo ye ne nye uso abeku ka wo bete ya mon kan ne kure nche ni ba mo ti wiase a mo ma ne kure enye pepepe e wo ye wonua wo ya wo bra wo ya wo maame wo ya ade aka onga men ko yese me na ye adwuma en ko yese se bia so me de me bra me wo fa wo maame ye wo papo wo ye bone a ka kire no na Ghana ye ya jimi ya sei so for no tiri ba bi no so for no ogusu Bempah no tiri ba bi no a wo Maame Agradaa edi na tem no enipa bi wo kire se more fire oba besia na maame Yeboah ageye oba besia Agradaa na di tape na aba won wanim Gyasi e mo yesa anye ene Maame Agradaa no ene e kire despite ase no ene wo gu nanim ase no oba fun wei musuo no oba kankan wei oba nanim nyina ya artificial musuo no kana ni kurenia de bia me kan ni kurenia bloggers Jimmy phone bi so sole ya na ya post Maame Agradaa video e we page bloggers Jimmy phone bi wono mu a Maame Agradaa ni ya post ni video ye page ya page ye bedie de bia ya mpe ne kure kanti Maame Agradaa Jimmy am ni ya post ni video we page ye pesikadi wo ye nipa na oti asase so a ye wadun se wo bewu wo ho wo ye dai wo bewu enti munya Jimmy no na munso nyansa obi ye bone a ka emfa no se o mo sika to aduane di emfa no se bia so hwehwem na ka ne kure ba Ghana de ye ti woni se we ne ye ta no a ye anu an ye ta no abla wo bedwedwedwem ne wonya hwe wo bedwedwedwedwe ne pare nya hwe timina bon pare se ade ba chimbia uzu Bempah ade ba chimbia uzu Bempah Maame Agradaa ni do uzu Bempah tem sa enne watesi despite mu monkasa emema wo munyina modane ma munyina mushwa ene mo twayira ema ewom twayira ema ewom ehwayira despite company so papa why na ebe so akoma despite visa di kan bratan wo ba bi say won so ni owusu Bempah tam won so ni owusu Bempah tam namnum sa mode ye beba you say o we fonsa hwe wo de o we fonsa no hwe wo de enipa wo ko na ya ufura ntoma wo ko na yiye no no na ntete se wa yesiye no no kasa te se mo a ye no so yesiye no enti se obi ewu no akosie no a wadi echa akosie no a eno nche se wa wudi nkonkonsa wa wajimie wa wunsu nyansa wusu ntimi mu ya Asem bi wono mu ntache mu ni ye kana mu bu ntache dodo kana mu bu ntache a kwasa sam ko na Ghana de enkwasa sam na Ghana de eso so Ghana wa na no se enkontomila akaja no wanya dwuma that's right ho
enso no Maame Agradaa edidi despite atem efeso snega support Maame Agradaa ebi no yanka ni wachi a wo si agro na de efeso snega otim ko tra show so despite TV so eye show enso Maame Agradaa edidi despite atem efeso snega support Maame Agradaa mahu nipa unipa hweye suro nipa hu ebia meka mesi efie ehu si asieye efie ehu si asieye to bi si asieye ehu a ka kire me se oboa efie na ehu o efeso se ganya yiye that's what ko bon sa asen anso Maame Agradaa twa no hu didi that's what atem honum na efeso se ga ye adwuma odididie anso Maame Agradaa didi that's what atem no efeso se ga abeta Maame Agradaa aki se yenya life ma no no wonsum ni nyame fun no wonsum no ni nkontompo nyame a wonsum no a wonye di jimi no a yenya obi obeka kire no efeso se ga si yenya no na wonsum ni nyame that's part to company ho na efeso se ga eto de bi okotra eye show odidie wankota that's what achi o wata Maame Agradaa achi enipa no ungu nipa asuo no adebechi wusu bempa ni nyina Maame Agradaa na de papa na totankuru wom ena obi eto no bie obi eto no na obi nyame afra no wo ye dai woni begura se wo Maame Agradaa utamu pepa wo mle beso na wo behunu obi kase putu ohie o na ade be hye no ni ebedi no dwo wo ka wanya wo fie wanya no ya na wasoma wo mu se omonye wonkwa wa Agradaa wo so wajibi ye tu fo wo so wonfa Kwasia ba otu so se mleka ya ba no jimi oba fo Agradaa ye tu fo fa na wajimi ande Maame Agradaa na atesi despite mu no atesi emema wompa mo wai ema so kukudam mo wai ti Maame Agradaa so Gyasi Obofour so no waka enema enim wotwa nkontopo wutu tu Obofour so a mutim fa video na mo bona mo bobo ho obi atim fa video na obo na obobo ho so Maame Agradaa didi despite atem se ni sika nya sika papa na sika no sika fi ene ade no wan na bo despite video mu dobi tabi Maame Yeboah jei se na Yeboah jei se Maame Yeboah jei woni ayi papa wusu Bempah ni ye woni papa wusu Bempah mo ni ye enye despite we ni pa se ayi papa wusu Bempah despite so abobla wo ska fine we ni pa se ayi wusu Bempah san wusu Bempah won so ni pa se despite it is asem pa wo ye nipa jem na hwedi wodi fo ansa na waka mimi da bia me kam ye video wa de me hu ya menka de me kam bia so ye enye nkontompo eye rare mi Ogyam de me kam bia ye rare wo jimifo ana ntemase ba wo nyansa ne de da bia me kan wotemase ye mi wo jimia wo ya blogger no wo jimia me ma wo meme wo from telephone no man kanya nsasem a me di watam ti me hu se bloggers na aba no wo ma jimi sika na yi wo mu de sika na wo mu pe ne krobi so na Agradaa tone wo jimi an wo kan kwasasem an wo jimi a anka ye behwe no amana ya kemla bedi no kemla mu odin bedi no anam so Oman we ye mpanimfo no Bible je ene ye didie ayi edenti no ye yi ani se Maame ne nye de wo pe efeso siniga enye na yi nkwa de ba ya ka mu se sa na atem didie odidi nyina no mpanimfo bi support no to man ga na otimu a ya hweye mi nyi nipa ni biemu mi nyi nipa ni biemu da enipa wa asase me nyi obi ani biem so mu na me di omumu die pa no ene you are fraud o ma fraud me o ma nam di omudie ayi sofo ayi Obofour no ka ho na me giri okoko Obofour na me giri di pa enso ne wa fraud me